در تجلیل 20 سالگی انجمن رسانه‌های مستقل تاجیکستان روزنامه‌نگاران از مشکل دسترسی به اطلاع و وضع آزادی بیان نگرانی کردند. در این چهاربینی که 28 سپتامبر در دوشنبه برگزار شد گفته شد با وجود تلاش‌های سازمان‌های ژورنالیستی در اکثر وقت مقامات حاضر نمی‌شوند سری وقت به خبرنگاران معلومات ضروری را دسترس کنند. مخصوصا بعد حادثه‌های سپتامبر سال 2015 محدودیت‌ها در فعالیت مستوی اخبار عامه در سمت آزادی بیان ایجاد شدند و تا امروز این محدودیت‌ها وجود دارند. در برابر مشکلات مالی رسانه‌ها با دیگر مشکلات ها نیز مواجه هستند. از جمله خودسازی انحصاری خیلی بالا رفته است و دسترسی به اطلاعات جمعیتی مخصوصا از مقامات رسمی محدود است. خبرنگاران بارها نگرانی کردند که مقامات رسمی سری وقت به درخواست یا سؤال خبرنگاران پاسخ نمی‌دهند. از جمله در مناقشه‌های مرزی تاجیکستان و قرقیزستان سری وقت اظهار نظر نکردن مقامات تاجیک باعث شده است که رسانه‌ها از قول مقامات قرقیز وضع را شرح دهند. مثلا هفته گذشته یک منبع فرج از ناحیه وسه به ما خبر داد که در کارمندان بانک امانت بانک وسه رو агентии зидди коррупсия тафтишот гузаронд, санҷиш гузаронд ва 6 нафар корманди бонкро барои аз худ кардани маблағҳои пулии давлатӣ ошкор карданд. Ва мо хостем манбаи расмиро аз худи агентии зидди коррупсия дастрас кунем ва як ҳафта аст ки мо ҷавоби кормандони агентиро интизор дорем. баъзе соҳибрасонаҳо пешниҳод карданд ки муҳлати гирифтани иттилоъро камтар кунанд, чун наметавонанд хабарҳои фавриро сари вақт аз манбаъҳои расмӣ тасдиқ намоянд. тибқи қонун масъулони идора ё мансабдорон дар муҳлати накамтар аз 3 рӯз бояд ба дархости рӯзноманигор посух диҳанд. дар сурати рад шудани ин пешниҳод расона ҳақ дорад мақомотро ба додгоҳ кашад. қонун ҳам ба чунин масъулон муҷозот пешбинӣ кардааст. ҳуқуқшиносон мегӯянд дар аксар вақт хабарнигорон аз шикоят нисбати бемасъулиятии мақомот худдорӣ мекунанд. Якумаш ки масалан худи журналист намехоҳад бо ҳамон мақомот муносибаташа вайрон кунад, яъне фикр мекунанд ки шикоят шуд, яъне муносибат вайрон мешавад. дуюмаш вақте ки шикоят мебиёяд, яъне ҳуқуқи интихоб дорад. Метавонад ки ба зинаҳои болои ҳамон мақомот муроҷиат кунад, яъне ки интихоб ё ин ки метавонад ба суд муроҷиат кунад. ва новобаста аз он ки дар кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон моддаи 148 ва 162 ҳуқуқи журналистонро барои дастрасӣ ба иттилоот ва амалӣ намудани фаъолияташон ҳимоя мекунад, то имрӯз ҳоло ягон парванда оғоз нашудааст ва ягон муроҷиат ҳам набуд. дар ҳоле расонаҳо аз маҳдудияти дастрасӣ ба иттилоъ шикоят мекунанд ки созмони хабарнигорони бидуни марз дар гузориши солонаи худ тоҷикистонро дар қатори кишварҳои саркӯбгари озодии баён ҷой дода буд. шодмон ятим, озодии